Embaixador Extraordinário República Democrática Povu Algeria, Nor Edim Ben Freja, agradece ao governo Timor-Leste nebe hariona organização zigue sétimais. Terça-feira, semana né, primeiro-ministro Kairala Sarana Gusmão, ao encontro com o embaixador extraordinário plenipotenciário República Democrática Povu Algeria, nebe residência e a Canebra Austrália, Nor Edim Ben Freja e a Palácio Governo dele. Embaixador Nor Edim afirma, encontro o chefe governo né, importante teves, onde halo discussão com a cooperação bilateral entre nação Timor-Leste e Algeria. By Minister Sanana Gusmão discussion about our bilateral relations, and we discussed the international, the common interests, and the discussions were focused on bilateral relations between Algeria, the Republic, the People's Democratic Republic of Algeria, and the Democratic Republic of Timor-Leste. We had very fruitful discussion, and we discussed how to improve further our stronger relations through our efforts within the United Nations system to support, to develop further our cooperation and to strengthen further our cooperation. You know, with Timor Republic, the Democratic Republic of Timor-Leste, we have very close relations, very, especially in the United States, and we need each other. We need each other in many, especially on development, on to support the decolonization, and also to help our Sahara, and also in the Palestine, also to support the Palestinian people to have their self-determination, and also the Sahrawi, Western Sahrawi people to have also their self-determination. And on these issues, we have the same position. As you know, the relations between the two countries are historic. Nor Edim Mosfo agradece ao governo Timor-Leste, nebe hariona organização zigue sétimais, nebe retangona reconhecimento, husi organização Nações Unidas, nudar organização multilateral, onde qualia macas quando vai estabelecer paz no hapara funu, nebe acontece a nação hotu, hari dame no hari estado contribui para a democracia. Entretanto, o embaixador Nor Edim Ben Freja apresenta uma carta credencial para o presidente da República, li husi cerimônia oficial nebe halau e Palácio Presidencial Bairupite. Reportagem é Fifanya de Carvalho, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.